Ayo Bek. Nak buat nak andi anak pabunya ayo Bek, buat narek harta satu-satunya. Tuh, marah. Bek. Bek. Sering perak nganem kita berarti tonton. Boros sama kilo orang kan. Puh, tak ada goreng antara ke masjid, tak ada buka sandalnya. Perantara ke Tegal. Woi, mana izin ke siapa kan video? Ada kendeng kan nanyain ayo. Beh, mata kerka nyai nom. Ngalah nyerah kok, sering berak ngon bi tak musuh liftik kok tak kering ngari. Duh mak aja nah. Beh, mati kasih emok nom. Cek reng ni kombi na bula. Lipstick ke bula saya meleh. Tak norok meleh akitika. Bobi ini mun ngalanya tak tiga gini kok. Anape? Anak bola kalanyet kaki kabari ya. Macam tak ngalanya, sering berak ngon bi tak kering ngari. Paling saya minta anjing kambi nah le yo. Nape? Erekan bula keremuan. Ngalah nyerah. Beh, pada hek. Bobi ini mun ke telengak jeri ya, Sir. Rauku. Mak Karo nyambut budak apa ki? Boh, mana kak? Bawa kak. Sering berak nganu bi tak ker liftik ngaji kak. Ini laki ki. Masih kak. Buat mak ngocak njek ki. Cuk wala mun tengah toron ki. Njek lagi kan si jelas. Si laki sing nganu bi nah kak. Sering jira katibi sing nganu kak. Kan tak ada laki na. Enggak olah seni kak. Ageliak kak ya. Ya, belum tentu ngalak senek ki. Saya nggak baca karot lagi. Tak nyaman anu na cik ki. Kulin lagi. Mun kok ngenyer kak, kok tak lebur. Mun buat nami lebur. Oh, Lain nih berawak nala. njek ki ya lagi. Yuh. Kok leme lagi ya ki kok beni orang-orang sembrono ki. Siki. Iya. Iya jadi ya sandal lah. Ngakan ya Bi, pangan Bi. Cina cek puasa Bi. Tarik kak. Lek, Beh, empian nyapa kula Kak. nyapa sama boleh lek. Ya nyapa tika lek. Orang di mana lek? Masa empian tak kenal kakak ula Kak? Kalau orang bini tong si tengah, bandit embi. Oh. Ki, malah ngambil jana ki. Beni maling embi Kak, bandit embi. Bandit dia kan maling lek. Lain Kak, kalau nikah maklar embi, bandit embi. Oh. Ki, ngalanya tongku ki. Arya minta sakit ki. Boh, Apa cara bawa na jerala? Allah ki. Mungko ngalenjar lu kak. Buat nggak jeria tak setia kawan ki. Tak cungkuk bagi kau orang-orang sing ngalanyar nggak jeria ki ngok ki. Buat nggak jeria buat tak lebur cuk ki. Ini nada marah kak. Tak cungkuk bagi kau orang-orang ku telenga jia. Takut ki ya ngok ki. Tina bananang dina ya Be, engkok mulia. Ngakan Pak Benyak Be. Wak kak, bojeki kak. Nggak masih dona. Serangan umbi. Parengi kau besar, ngocak-ngocak ngalanjut ka sengkok. Cuk songote marah buntuk nacuran. Ngocak-ngocak ngalanjut kang. Sokot bawa na kak. Boh, mau cakap angkok mana lek? Kayak ditusuk dari belakang bun kok benar kuek. Cakap angkok ki. Tak tahu angkok nggak lagi. Iya kita pernah apes kawan kak. Mau lebih torak lebih. Yuk marah kak. Orang di mana? Yuk marah. Tumben aing tak masuk ka jeding, kudu ngangkuk ria. Banjur aing ngal kas pusa.
Alhamdulillah. Mbak Teye, Mbak Teye. Assalamualaikum, Mbak Teye. Sapa luk-lukan? Ring ceringan culuk najer ya. Hoi, waalaikumsalam. Bebek enam Mbak Anju. Apa? Ono apa? Mbak Teye, engkok njematen beuna. Engkok mangi no mana ang umbi. Hi Mbak Anju, beuna mak aja mak kusing ngak ria. Kesampedim mah beuna. Oh iya, lopang kok gelok engkok nangale lalake seso ngedu marah buntok najaran. Oh, ruah kali bener bendengan. Iya cocok diki rekrut masa sih kok marina telasan. Ya wes, engkok njematen beuna lu tangbi pelkak. Oh yantes lu. Acara ramia deki ria marina telasan pelanggan. Polana lebih santak mesolak na gubis. Ya Mbak Ju, ciknya banyak ya aing ngalarang pulana. Cek kita ngalak lah ngucap larang. Cocok onggur ya deki. Tak rami pelanggan. Singko oleh tak laku berat. Mbak Teye beremar ya di ena Mbak Teye. Nyiksa ongku cek lah minta pas mariput. Kudu bek nambah. Arya ya carana nyike beuna. Ya besegi. Odik kan? Ya wis lah. Are mon Mbak Teye beremar Mbak Teye. Ya nggak sekelep boleh lah. Oh iya. Salah Pak Teye lu. Oh, kenapa dusen selama. Badi ki. Kenapa ya kak? Main. Oh, rata aja kak. Main ngere. Itu loku lagi. Kalangkong Mbak Teye. Duh, kajalan nih kak. Dulu jera. Kau jadi ya bulu nak kompok ki. Kompok kak, merupuk. Kalian dengki. Jera minta coklat kak. Boh. Puasaan ki, aja sama resem ki. Kiri deterjen. Mun marina puasaan kak? Ya nyerah apa bebas ki. Ku si abis sing nginjem. Tak kalau abis lah sosingku. Kayak ki. Wah, Ay. boh. Mak padu ya kak. Budak apa aja lagi? Tahu janganlah. Maan nih ki. Janganlah ketel kia ya kak dia kak. Kayak kan agak kotor ki. Oh, iya maksudnya sarana puasaan nabi tak nganu ruang. Ibu pada. Jera. Kalau Ai. Nyaman. Mata ibu dia enggak rumah kita ini. Iya kok yakin pola anak abis tak nganu kak. Coba benar kak. Tapi aduk mati kak. Aduk re. Aduk kok. Coba benar saya nggak re kak. Coba. Ini keluar. Ada tak keluar re? Coba. Boh. Tak aduk. Ngacak ya, kurang santak gue. Nah, coba santai ya. Sambil teku. Coba. Boleh. Yuk. Ih, nyaman. Cek kita keluar ki. Coba buat nak. Ini tak lecen nih kak. Enggak, enggak pola orang ngorak ki. Coba buat nak ki, rengang udah ki. Yuk. Baru mah kalian aku nanti. Padu boy. Buat nama kira menteng kerja lagi. Kurang lemes ki. Si aduh kurang lemes beremah kak. Ya. Tahu diki. Iya kak. Dari apa nak ya? Udah tahu di kak. apa makku sih untung nggak ceria rusak dikian.
ngapa congok ye. Gelak ngapa sakibak na. Ngodi mak engak ria ye. Engko tak meto ya. Hah. Kok tak betul? Ya, ya. Pado. Ya ceria mun lalaki lain cara napi nih nggak ceria tahu. Beremah ya. Cup. Beremah ya. Coba beritahu ya. Ya bener kak tak bisa mensingku. Ya. Singku lain kan carana. Ya, bukan tak tahu. Engko kan ngampungan. Ya cup. Tuan Kak, rumah ceria. mana sih tahu ye. Astagfirullahaladzim. Nggak ria ya kak, tekuk pas cup.